Turabaramukije inshuti namwe bakunzi mukunze gukurikirana ibiganiro mushikirizwa n'abagorozi amaro Imana bane namwe. Uyu munsi wo muri kumwe ni Intwari wa Trezor ariko dufite umutumire wacu, reka tumusaba twidondore, mutumire kazi. Murakoze cyane, nitaniyo kinjene rose. Murakoze. Uyu munsi rero twifuza yuko utubwira agakemanyo duteguriye kugira ngo tuganire. Buri muntu wese afata agatebe yegere, dufise insanganyamatsiko idasanzwe yaduteguriye ariko reka tumaze tuyitega amatwi kazi mutumire wacu tubwire insanganyamatsiko yaduteguriye. Murakoze cyane, uyu munsi nanifuje ko tuyaga kubijanye n'ibiruhuko bine Imana yahaye umuntu. Kiruko rero ngo ni ikintu kidasanzwe kizakora ko abantu benshi. Ariko by'umwihariko tubwira ivyo biruhuko baduteguriye kugira ngo twinjire idonido muri ivyo biruhuko tuvyumve neza. Murakoze cyane, mu rukundo rw'Imana Imana yateguriye abantu ibiruhuko bine. Bwa mbere hari kiruhuko Imana yatanze cya buri munsi. Kuko izuko dukora tugatama tukaroha yaciye ipanga ko buri munsi izo ikiruhuko. Cyo ni cyambere. Hakaba n'ikindi kiruhuko Imana yatanze burindwi. Nuvuga ngo kabwira abantu ati muze mukore iminsi 6 ku munsi windwi muze mu ruhuke. Isabato muri make yaraduhaye kugira ngo tugire umunsi wo kuruhuka mu ndwi. Kavuga ati kumbure utaronse kuruhuka neza muri buri munsi imiyo minsi 6 naho yozo yakoze wa mu ruho iminsi 6 uruke mu munsi umwe. Uwo munsi nawe Imana ikawukubwira ngo uruhuke. Ariko kandi hari n'ikiruhuko cyo mu mutima. Kiruhuko cyo kuba warahevye ivyaha, kiruhuko kwa ibibazo, ingorane, gukura n'ibyago, ibibazo bikagutesha umutwe by'iyisi, urabona n'ihindagurika ry'isi, ibibazo bihari muri no misi ni byinshi. Ivyo rero bica bituma iyo wakira umwami Yesu rero arakaguruka kugira amahoro mu mutima, uronka amahoro mu mutima. Naco ni kiruhuko. Ico naco nikindi kiruhuko Imana yahaye abantu. Nubwo benshi badakunda kuvyibaza ariko naco ndokugira akazi. Yego. Ko abantu rero kandi kiruhuko cyanyuma gikunze kenshi gukorwa n'abazungu. Ariko nabirabure bamaze kumenya ubuzima bwabo no kubaha agaciro nabo baraciha. Ni kiruhuko umuntu aruhuka bivanye n'ukuntu yiyumva, bivanye n'ibikorwa yakoze ntidukora ibisa. Noneho umuntu akavuga ati rimwe mu mwaka cyangwa se kabiri cyangwa se gatatu bivanye n'uburyo n'ahantu akaja ahantu ashobora kuja mu byaremwe, ashobora kuja ku mazi, kuja muri nature, ushobora kuja kuraba ibikoko, ukaraba ahantu woja, ushobora kuduga ruguru nambura umunyabujumbura ukavuga ati nakoraba abavyeyi banje ruguru tumara imisi nja mu mirima, nja mu bitoke, nja mu biti, nja mu nka, ntembera nyene ukaruhuka mu mutwe mugabo utari mu bikorwa vy'amaboko. Si vyandi byo kuryama, si bya bindi byo kugufisa ibibazo uruhuze mu mutima, ariko ni kumanza ugashira ibikorwa ku ruhande, muri make no gushira ivyumviro ku ruhande. Yego, ibikorwa byose ugashira hasi na wa mubiri ukawuruhurira. Noneho na ya modoka yamamwe buri munsi mu bagenda shimodoka bo mu gisagara hari abantu ava ku itariki ya mbere asinzira no kuri vora, basinzira mu biro, atazi kugendesha amaguru ngo babigenda gute. Abo bose bakenje byose rero n'Imana yabitanze kubera kugira ngo umuntu amererwe neza, umuntu agira amagara mazima, yigirira akamaro, akagirira abandi, akagirira n'Imana. Abanyafrika rero usanga bigoye. Hari gusanga umuntu yiriwe gusatura amabuye, umuntu ugasanga yiriwe gusatura inkwi, umuntu yiriwe kwikorera imizigo, umuntu yakoze yarushe bikanka ko afata ico kiruhuko. Tumva ko ico kiruhuko naco gikenewe. Ariko rero tubyiruko byose byinshi. Yego ni ibiruhuko tuganiriza ko byose cyarimwe canke dusobanuriye neza. Ndibaza ko bibanye n'ingenga bihe turuganire kuri kimwe. Hamindi tukazana turabiganira uko imisi zoduhakanya. Umwami ni yatwemerera kuduha kandi kanya namwe mukaduha kaze n'undi munsi. Byukuri tuzobaha ikaze cyane. Kugira ngo tuge tugana kuri kimwe ivyo byo bavyiza. Nibaza tuganiye ku cambere byo bumugisha n'ibindi. Ingenga bihe ni yatwemerera aho dushika naho. Yego. Ikaze rero. Turifuza cyane ko duganiriza kuri ico kijanye n'ico kiruhuko. Nibaza ko ari kiruhuko cya buri munsi, cya kiruhuko cyo mwijoro, cyo watubwiye ko ari cyambere zo kutuganiriza ko. Yego. Ariko rero muri kino gihe hari ibikorwa byinshi. Usanga bafise ibikorwa byinshi, imihangayiko, ubuzima bwaranahindutse. Umuntu ugasanga akora ijoro ararizamu, kuza kumubwira ngo fata umwanya uruhuke, na bwa buzima ariko ariruka. Yipfuza ko abantu bazobaho neza canke nawe abaho neza, akaba yifuza kuruhuka, akaba yifuza nako gukora cyane bidashike kwiterambere. N'iki kiruhuko kumenga umuntu kizomugora cyane, ubivuga kiki navyo. Ibi Imana yarabivuze kuko Imana niyo yaturemye. Muri make abayapani, abashinwa n'abandi benshi bagiye bakora amamodoka. Ariko imodoka yose bayigenera ibizoyijamo. Baravuga bati iyi modoka zijamwe mazutu canke zijamwe essence. Ariko ubuho iterambere ryaje ngo hari izindi z'amazi. Zija no kumurira. Hari n'izindi basharije hazamwe amazi. Ariko yari yose uwayikoze niwe avuga uko igomba kumera. Nikiremwa muntu turi mashine y'Imana. Imana yaraturemye ikipanga uko tuzobaho. Yavuze mu ijambo ryayo ivuga ngo amasaha y'umunsi ni 12. Ivuga ngo niyo masaha yo gukoreramo ibikorwa.
muzobisoma muri Yohana 11:9 baravuze ngo Yesu arabishura ati none isaha z'umurango se 12 ugenda ku murango ntatsitara kuko abona umucyo ariko aha hari ahantu yabivuze neza noneho gusumba aha duheje gusoma hoho yaravyaguye abivuga muri Zaburi y'ijana na kane umve ingene yabivuze kugira ngo twumve ko Imana yari yapanze gahunda kuko twari tugenda ku gahunda y'Imana tugire muri gahunda y'Imana ariyo yakoze ya mashini ari wo mubiri wacu cyo gusanga ibyo twita ngo tugomba dukiza ubwo tubyiki tubirangije baravuze ngo kuri 20 Zaburi y'ijana na kane 20 baravuze ngo uzana umwiza hakabijoro niho ibikoko byose byo mu kibira bisokoroka bisohoka imigunza y'intambwe iroherana igomba ico yofata ku Mana niho ironderera ivyo kurya byayo izuba ryarasa zikigira zikaryama mu masenga yazo abantu bagasohoka bakaja ku bikorwa byabo no mu butame bwabo bakageza ku mugoroba Imana yasiho limite umuntu arakora byagira ku mugoroba kamanza gahagarika full stop yavuze ngo ku mugoroba nahagarike nagendereho aruhuke niyamara kuja kuruhuka bya bikoko navyo bigire gute ni ibintu byose yaremye mugo bibisikana yavuze ngo nijoro ukora no kuruhuka abantu ni bakore ku murango ijoro bajyamba ibikoko navyo nibisohoke mwijoro bitembere birondere iki Imana iri mu gihe ijoro ryagenewe ibikoko jewe re cangira amakenga none kumengo ubuzi ni byinshi busaba gukorwa mwijoro abenshi bashiraho ibikorwa ku buryo baramutse bakoze ku murango batoshora gushika ku iterambere bashaka bakaca bagenda ijoro bakazorondera n'abakozi bazobafasha gukora iryo joro canke nawe ukawifitiye akazi kagusaba gukora umurango nijoro cyaka kagusaba gukora mwijoro none ubwo umuntu aramutse afashe ka energy canke agakawa akantu gashobora gutuma bwa bwonko bwiwe umera nkaho umenga itiro buragibagiye aho nivyo byo babyiza mu niyo yirinze cakira ubuko naco murakoze cyane ahubwo abyishe byose bicaye biba wese nuko abanyamerika bavuze uba wishe byose uba ugiye gukinda aho bagandaye ushize kibe mu kindi nuvuga ngo iyo umuntu afase iyo kawa cyo cyane n'ibyo byose ubwa bufata ni ibintu byica ubwonko nuvuga ngo iyo kafeine iragenda ikica ubwonko igatuma ubwonko bwacu budashobora gusekreta melatonine rero ni hormone yitiro ni nkuko no gufata wari ugomba gukora nk'ikintu ko kuboko kwawe ngacanda gufata ngacanda kugumya bisiyo ko nabyo bice biza bigacakira itiro ariko iryo tiro ntaho rigiye ntaho rigiye ryacakiwe ariko gumana ideni niyo mpamvu giye tubona abantu basinzira mu miduga basinzira mu munsi ugasanga ko ariko aranyonga imodoka ukazama mu ibarabara umunsi ugasanga umuntu yari mu biro yagiye uri kara telefone yicaye mu rusengero yasinziriye ari ku mashine yagiye ku modoka umubiri ntushaka kugumanira ideni igitiro ngo bishoboke bitebe kuzorira ihana wogira gute kandi bizanye n'indwara ko riba rije umwanya utariwo ariko rero ngo biranateye ubwo cyane gose by'umwihariko tubyira ingaruka zijyanye no kutaryama basinzira kutaruhuka murakoze cyane kugira ngo buri muntu wese karatwumviriza nahumve neza ko umengo harateye ubwoba cyane mu bisanzwe Imana mukure mu muntu yapanze ko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwiwe azokimara asinziriye icya gatatu cy'ubuzima bw'umuntu aho marasinziriye umenye amasaha ni menshi ni ukuvuga ngo buri munsi ugira amasaha 28 sibyo none Imana rero mu kutikunda kwayo yayipangira ibikorwa bitatu amasaha 8 nayo gukora ibikorwa byawe ibyo wavuze wirukamwo uhangayika amasaha 8 yandi nayo gukora ibikorwa by'Imana ayandi masaha 8 asigaye nayo kuryama umva ko ngana birakaze nta mwanya wo kwicara uhari amasaha 8 yawe yakoresha ibikorwa byawe byose uzinduka kare mu gatondo ukora amasaha 8 yakwita ni Imana yageneye niyo limite y'umuntu y'imbaraga za Imana ugufite zo ku munsi nuvuga ngo rero iyo ugiye kwiciyo ritme Imana yashyizeho ugacakira kwa kundi ugacakira wica byinshi ari navyo kurambaza by'ingaruka ingaruka rero ni nyinshi reka tuvuge mu nkenye ingaruka ya mbere iyo umuntu atasinziriye bwa mbere bitera umuntu kutigera yibuka ikintu na kimwe n'icyo afite mu ntoki nta bantu urabona barondera ikaramu bayifise ugasanga umuntu yashize ikaramu ku akaca rirondera gusa ngo umwana mwe cyangwa telefone gusa ndayifise ayagiye ku kazi kubera yaryamye atevye aravundurutse amasaha yayishe ibyo bituma rero uwo muntu adashobora kwibuka ku buryo n'icyo ufise kibagira hari abantu binjira mu nzu unamba nani ngiye gutora iki ugasanga ari bagenshi baragiye gutora imbugita ayihagaze imbere fashe muri nje gutora iki imbugita ayihagaze imbere ibyo ni bigaragaza yuko ufite umunaniro urenze icyo ni ikimenyetso cya mbere ikindi ni ukutagira ubushishozi ugira amakenga make gukenguza ku bintu ntushishoze ibintu ntugeze isane mu Faransa muri make
no guhubuka ugasanga umuntu yari adasinziriye arahubuka avuga ibyo yishakiye avuga nabi yishura ego ahantu yari kwishura oya umengo yacangayikiwe kubera bizana novuga ngo biza suforme y'ubu yakaborego umengo ukora azungurirwa byose n'ibikwi gahunda umengo sihuri niyo bakubagiye wishyura bitajanye n'ibyo bakubagije fata ko nkubagiye gukora exam ndabwiye kwishura ego ahantu oya ugasanga kwishura bitari ibyo ugasanga guhubuka ushobora kugira perte y'ubuzima bwawe bwose kwibagira kandi byose waborotse byose urabyibagira raba ahantu bari kugira frère abantu n'abanyeshuri baca bafatwa cyane n'abanyeshuri barara amajoro abanyeshuri ngo ndanywa ikawa yavyuka mu gato noneho nawe abace ku mashuri ngira mwarabibonye byari gihe umuntu yashagenda kwishuri ko utaryamye neza ukarondera akantu gatangura nkabijya akadomi ukamanza nkabajya bigisha kuna kwaza imboro nko muri histoire nakubaza ugatangura akantu gatangura iki ati botangura ukazavuga ibyo hagati ukazavuga bihereza bikaze umengo kubera genda bisimba bigenda bicikagurika n'ingaruka zo kutaruhuka izo niko tutaruhutse neza ko yahutse neza carbone yawe bifata upfa kuyisaba ikintu gakiguha direct nyango ujya kwimashini ngira rusheri igacha yakuzaniye icyo usaba bisigura ko n'umubiri usaba kuruhuka kujya nyene kuko umubiri wacu ni mashini nyene biko Imana yiremye ubwo mugaje ko bumeze iyindi ngaruka ko umuntu adashobora kugira icyo bita concentration kuba kintu kimwe kuba kintu kimwe nawe uvuze ati bujewe gufokasinga trebye kujya uvuga ati ubu rero jewe ndiko ndakora nk'imashini dufate nk'abakora imashini bajya ba mekanishe par exemple kavuga ati ndiko ndakora nta bindi ntuza namwe akikonsanga ati ngomba kumenya uru rusinga ahantu rwaciye aho rwavuye kubera ko yajyame neza afite ubwenge butuje butekanye yakurikiranye ikintu yakurikirana agashikana kuhereje bakagejeje kandi agikora neza ariko umuntu adasinziriye aguma aje haguri nta na kimwe aheza acakira kimwe yakira akabavuye ukindi nta kintu kimwe mumaza ngo bakoze iki usanga afite none mbwira ari nk'umushoferi wumva ingaruka zibazo kutajyana bakubwiye ngo fata fre ahantu gufata fre washira bambere ugacigurira mu uhitana abantu uhitana ibintu nawe ubwo urashobora guta ubuzima bwawe kubera kutajyana cyane gose ndabiyo miryango yose ndabutwaye kwa seza ndabiyo abantu bose wishe nigeze kubona igihe kimwe umushoferi yaranyonze imodoka ageze mikorosi ntiyakatira bandara mbwira ikibazo bw'ijoro usanga nibyo bibazo byose biva kudasinzira aho habaye harimo nk'umubyeyi wawe usanga biteye ubwoba habaye harimo mwene wanyu canke hakaba ari umwana inshuti yawe harimo umwana je wabaye president yobuzo baye umuganga abantu bose ukica abantu bakomeye kubera itiro ryawe kubera amasaha yo kutajyana abantu benshi bafata nk'ibintu bisanzwe ariko ntibisanzwe nico gituma Imana yabishizeho ishiraho gusinzira kugira ngo umuntu aruhuke hari n'imigani ateye ubwoba umuntu akubwira ati burya uri imiti rukimbura ingonera bakagira kimigani myinshi ku buryo umuntu ababona ko umengo kuruka ntibikwiriye ivyo baba bavuze nivyo ahubwo abantu bayisigura icerekezo uri imiti rukimbura ingonera c'est-à-dire umwanya wo gukora nturyame bakorera abantu kujya nubwo bavyerekeza muri ivyo bintu ariko twumve ko kiruko ni itegeko apana bamwacha kubwira ngo bana ujewe rero ugasanga umuntu akaradandaza ngo ngiye kuryama ngo jane mundone ngo noga ibutike ngo ndaryamye ukaje kuryama saa 6 ukaje kuryama saa 5 ayo ni amakosa ni uri muri amasaha 8 y'ibikogo kora umwanya ukora umwanya wo kuruhuka uruhuke yagufatanganya ibintu kandi utagira nyene udakora ntakaje nivyo kora mu mwanya wo gukora amasaha 8 ntuyije korana umwete muri amasaha 8 hama amasaha 8 yo kuryama nayo uryama yindi ngaruka nico bita asteni nukumva urushe ujyo nantu baguma byayubuza bigorora nta cyakora yakwicara mu ntebe yakwicara kuri telefone agashagoma ibiyo ahantu hose yicaye ntagire kuna kimwe akora akagumana n'umuntu afise yinaniwe atakintu yohereza amaboko kubera atajyamye ryatiro rikorera ideni muri make ikindi nico bita amahadiko libre abari mu ntuzeye mu bwonko iyo umuntu atasinziriye ikintu kimwe gusa gikora amahadiko libre mu bwonko ni tibudoni iyo utaryamye bwa bucafu bwose bwa mu bwonko nubuca uko tugenda mwisi iyi myotsi duhura nabi umuyaga ubicafu turabona ibicafu byinshi bona hari amayizine menshi bona ko ino muci n'amayizine bugiye hari imyotsi bingaha mu kirere tutabona hari ibintu utabona udashaka kubona aleni mugo biza bikinjira mu tukabihema cyama kubihema kubera yuko korana no mu bwonko bikaca byinjira hehe mu bwonko bwacu bikirundamo itiro rero nuvuga ngo nk'umukubuzo cyangwa ikropesho kiza gahanagura nurabona wabona ingene ivumbi ja ku makaro ntavyo mubona ariko uravyo ugasanga hacapfuye kuko none aha hantu nindi hacapfuye ko amadisha ari yugaye nta uko niko beze no mu bwonko
ukinjira n'indani aho utembera urahura navyo ivyotsi by'imodoka ivyotsi by'amamoto ivyotsi byo mu bica mu muyaga byose baza kwinjiramo rero ni Imana yashize hitiro kugira ngo bwa bucafu bwose bwari mu bwonko buveho iyo butavuyeho rero ntihajye umuntu usanga avukana umuntu avyukana umunabi ukamwaza arashavuye ukamugira yo trésor uramutse gute ngo iyo ntaramuka ngo mbone ngo ntumbone yana baradekora ibirabayuzuye wamubaza ati mbega rwa rupapuro ruri hehe ndagwikoreye ngurumbona ku for example sigura ko nizo ngofa abantu benshi hari gusa umuntu umengo yarayagwanye n'uwo ugasanga umengo bamushwaniye umengo byacanganye abare kenshi biba byakomotse kudasinzira neza kasa umuntu kara kwishura nabi afite muvezi nta muntu urahuri yakamije kandi kibaza n'uyu muntu muri iki gitondo ashwanye nani bamukubise yashwanye nani gusanga kambije gahanga gusanga kagereje nabi rero ndano kubibona kubigisha bamwe bamosanga bigisha mu mashuri ugasanga yashishwe umengo bavuye kujya abanyeshuri bavuye kujya umusenyi mu kiro cy'umusenyi ugasanga umuntu yashavuye yamerewe nabi bisigura ko kuruhuka ari ikindi kintu kidasanzwe cyane gose n'ubuzima uti n'ubuzima gute iyo umuntu ajyamye mu bisanzwe aruhura akijyama amasata 3 ya mbere umubiri uri kuri isuganya wiyakira y'amasata 3 ya mbere kuva saa 6 gushika saa 9 ubwonko bwonye nibwo naje tumona n'abasoma ariho bakunda ku ubwonko nibwo Imana ibikira irakorera mu bwonko ikura mu bucafu ikura mu biki ubwonko bera neza amasaha ya saa 9 gushika saa 11 amaserire yose yagiye yononekara ariko dushaka dusubiriremo neza uvuze ko igihe cyo kuryama kwanza manzo tubwire amasaha yo kuryama nangahe cyo tubwira n'igihe umuntu asabwa kuryamira mu bisanzwe nubwo turi mu murakoze cyane nubwo amasaha yononekaye nubwo byononekaye ko tugomba kugira urutonde ijuru yashizeho ikintu ca mbere iyo hageze kuryama ubwo ndiko ndavuga mu bitabo muzo bisomamwo ubwo ndababwira muzo musome muri Corsair abantu bafite ibitabo santé par la nature naho nyine bazosangamo ivyo bintu n'igitabo bita depression hari igitabo bita depression naco nyine kirabivuga abo n'aba docteur bagiye basigura ibidasanzwe kujanye n'itiro itiro akamaro kaje itiro n'ubutunzi budasanzwe n'umuti wa mbere w'ubwonko niwo wa mbere mu yindi miti yose soba kwitaho none rero baryama gute rero bwa mbere nuko umuntu umugabo cyangwa umugore umugabo ategetse kuryama amasaha 7:30 buri munsi umugore ategetse kuryama amasaha 8 n'igice buri munsi kugira ngo ubwonko busubire ku gihe bumere neza umwadolesa canke babandi bari mu myaka nyine ya 12 gushika 18 20 uwo agomba kuryama amasaha 10 kandi abo niyo bataryama abo niyo bisanga kuri ku telefone ku ma movie ku wiki ku mashoti ibintu bisamaza muri make yicaye kugira ngo bamusudiriye arashika muri Amerika agashika muri isi yose ayizunguruka mu masaha make intambiro ziko zirabera yibereye ni naho cyane gose ukagira ngo ari mu cumba kumba umwana isi yayimazi ageze mu kirori muri Iran na Iraq yageze muri Amerika yageze isi yose yayizungurutse Imana idusaba kuruhuka cyane gusumba n'abandi kubera iki kuraba umwadolesa cyangwa se umuyabaga abageze kwigura abashaka ama option menshi aho kwa telefone ivyumba yavyugura ari byinshi abashaka ubumenyi bwinshi abashaka muri kimenye abashaka iradiyo ayibonye ngaho ayibona isambuye mbega indani harimo iki jewe hariho nyuguriye iradiyo yose ndamubaza kuko ugure ngo nagomba kumenya ngo ibiri mu indani umuntu avugira ukuntu bavuga n'ukuntu bigenda ashaka arabona narumiwe ko nari nasomye rero ibintu navuze koma nivyo bitabo byavuze nuko bagira amatsiko menshi bashaka kumenya ibintu byinshi n'amahubyo menshi abayuguruze abagomba kumenya ikintu cyose uko kimeze ko gipanze bagira n'amatsiko kandi abashaka nuko sagakurikirana kamenye rero abo rero babakeneye kuryama cyane kugira ngo ubwonko bwabo bucharging nka telefone none nk'uwo nka telefone iyo telefone yawe tayishize kuri charge haciye ku marira naho birimo amayini umva nta kintu ikoresha niko bimeze rero iyo ugiye kuryama ugiye gusharja cerveau yawe gusubiza ku gihe egize ko rimeze neza isuku imeze neza abana bari mu myaka 6 gushika kuri 12 bakuryama amasaha 12 abana bato rero basimwa gushika ku mezi 6 gushika ku mezi 6 bisaba ko bajyama amasaha 16 utuyaro kuva kuri simwa gusubira hasi wakwiye kwa masinzire kira gusa agomba konka cyangwa uri kubamuhindura cyangwa muhinduriye cyangwa ari karafungura no kumuhindura ahandi kwa majyana ivyo rero nivyo umuntu abavuga ati ubu ndi umuntu muzima byo ngiye gupanga navyumviriye ngiye gukora iki kintu ufite umugambo uyu ntushobora kuvyuka ugapanga imipango myizima kubera iki ubwonko bwawe bwamaze gusubiramwo none nawe uravyumva niyo uryamye warusha amaze kuvyumva warusha cyane uravyumva mu mutwe bwa mbere umengo umeze nabi biracanganye umbatani kintu ushaka umbatani kintu wora nta muntu yo kuvugisha ariko uzura biyuvyutse
wumva umerewe neza wumva ufise umunezero n'ubwibazo biba bihari mu munezero wumva ufise ishaka ryo gukora wumva nyene ufise inguvu wumva ufise umwete wumva wibutse ibyo wari ujye utakoze ujye utashyizeko byose bica bigaruka nka telefone ikirukuro ni cyiza kutaruhuka nakaga kutaruhuka byiciye abantu benshi ubuzima kutaruhuka bitumye abantu benshi badakundana kurusanga umugabo kwishwa nabi akubwira n'inzigo ngo nkurako burofu ngo amahera ngo ndi banki ngo ndi banki munakoze ndashaka amahera ngo ndi banki ngo ndayakora ngo ngira naye ndafyatura inyishumbi bigatuma ivyo bijambo by'amacumu bisitazo mu bakanye kandi umuntu wamutsitaje akamubwira nabi reka ndakwa karuru kamwe nko ku bagore umugore yababaye nubwo ubonarira mu mabaro w'umuntu akamubwira mu gitereko iyo umugabo agora babaye umubabaro umuntu akamugitereko abagabo babenya bakadukurikirana iyo amaruse mu gitereko cyo shaka gutuma umuntu azogira ingwara za infection bizuma atavyara cyane gose kubera amajambo mabi abantu bakora vuga amajambo y'amacumu wumva byose bikomotse ku igiro kandi ryatiri ryo kutajyama akubwiye nabi kubera atajyamye neza umuntu ngo ntavyara ngo yabaye ingumba kumva ibibyimba kwese n'ibivyimba byavuye agahinda kamye kazanye ibivyimba inda kuri amajambo mabi très bien ati ntandawe kutajyama abantu niho ngo ibintu bisanzwe biragenda bakigira ingorane nyinshi ucwanye n'umuntu kubera washavuye utajyama umukubise ingumu agiye kukwitwarira umujanye mu bitaro ugiye mu gasho byaterambira urariro canka burariho kandi bikometse kuri ryatiro bitemetse kuri ryatiro hagize uruhagarara mu muryango baza kugusura abazondera amahera yo kugukurayo kuja kurondera abavoka n'ibindi byinshi birebire ivyo byose bivuye kutajyama abantu babifata nk'ibisanzwe kumva ko byo gutera ubugumba byo gutera ubuhombe bw'umuryango kugira ngo hagurukora arondera iterambere byo kwankanisha n'abantu bya muntu uteye avuga nabi shaka no kumuvugisha umuntu ashaka kubaje kuzana inkuru nziza mbwa yasanga ukuntu mwishiwe nabi kavuga ati hari n'icyo batugiye ko umuntu adashobora kubihurira adashobora guhora emera ikintu bisigura ko utanaruhuka umuntu ashobora ati none ko mubanyi yapfuye ugasanga umubanyi ari umuntu yabafasha mu quartier yaharura kwibarabara abantu ngo niwe bambe ngo urabandi bazopfa none twese ntuzopfa nande bapfuye habuze ati urangirira neza urafashe kandi ntaseruke vraiment ngo nanje nanje nzomukenera ngo ntabara ngo ni wambe ngo nibisanzwe ntuze ngo ntabara ngo nta kundi ngo twese niyo tuzoja ukumva ari ibintu bisanzwe ikintu kiremere yake warukeneye ubutabazi kuja gutabara ko nawe uzobakenera yakugiriye neza uragiye uzokenera kurahura uburahurahura tout à fait uzokenera ubufasha runaka we none no kugirana neza uri kuritegurira inzanza nawe ukore cyiza kugisanga imbere urumva rero yuko kutajyama bizanye ingaruka nyinshi kadasanzwe ariko rero abantu benshi rero yuvuze ikijanye n'ikiruhuko birabananira kwitegeka bitewe n'ibikorwa bitewe n'igusamariza imbuga rero ubona dukurikirana izi mbuga zifise ibintu bisamaza iterambere n'ikibazo afashe telefone umunsi wose wohera ariko araragusa kuri Facebook gusa baguma bazana ibiryoshe rero ikibazo ati aba bantu ibintu babikora ryari hari rero cyo usanga umuntu yatwawe n'ivyo bintu umwanya wose awumara ariko arara ivyo bintu nugatomara ivyo bintu ariko ugasanga wagiye wamanya wo kuryama mwijoro telefone yamusamaje ugasanga byamunaniye ko yitegeka turashaka gutanga inama so dutanga inama kugira ngo buri muntu wese adafata ikiruhuko habwa azabifata nk'itegeko yitegeka ariko duha inama muri make umuntu amenye ingene akwiye kwitwara muri make iyo umuntu amaze kumenya agaciro kuryama yego akumva yuko ari nko gusharija telefone na telefone ntabwo kubwira ngo isharije ahubwo uramenya ko muri uzi ko urakwiye kujya kwisharije yumvise warushe ibisanzwe umuntu amasaha ya nyuma yo kuryama kwiye kuryama saa 3 niko abadokiteri babihanura saa 3 y'ijoro ukabogiye mu gitanda kubera ngo yamasana kuko agenda kurikirana atatatu kuyicerewe umubiri urabandanya avyo ko za gahunda zigenda zipfa nimba ari amasana 3 watubwiye yuko service nza gukupa ngo yamasa uzovyo kukirusha nibandi bagoma bigorana kubwiye bagoma basamura bayuza babandi bavyuka umva dashaka ngo nta kintu kimashaka gufungura kuko na digestion ntiyabaye yacyabijyama najyama amasaha atariyo azuka mu nda yumva nyene bikicuza abantu ugasanga bariko baraturamanga ati abantu ugasanga nyene bameze nabi umutse kutajyama neza jyama hakiri kare saa 3 mugaya nakandi kantu ugomba kudukuriramwe abantu baheza kujya ukaca bajyama ni kizira rero ukadukomoreze ko nigeze kumva ko menga ako kantu ni kizira cyane ni kizira mu mategeko azira kujyama kugira ngo uryame neza nuko twari bwabishikeho ibituma uryama neza nabyo turabishikako nabyo nabiteguye kugira ngo uryame neza ushaka no kuryama kuryame neza yego umuntu ashaka kuryama akajyama nabi bivanye nuko ibintu bibazo yirigwanye abijyanye no mu gitanda umuntu hari umuntu aza agacaguma abwira umugore wa mugore ngo je nakubwiye ngibi atangozana ibyo gutukana mu gitanda ibyo ntibiba nantu ho kuruhukira byo kuruhuka rero ibyo nuko kubizana mu gitanda abana amakosa bakuze gatanguka yabyura hageze mu jaho bari bagiheneye kuryama canke bari kumeze gutangura kubatuka badurumbanye
kubadurumanya buri kuri ico umutekano kuko iyo ubwonko bupfuye directement umushishito nushobora kubandanya gusa hacabandirije kuko birakorana n'ibintu bizeye ibintu bikorana ivyo rero gutangura gutuka umuntu ngo wagize ibi ngo ukaca bizana mu cumba ivyo tumutaruhuka neza kuryamanyisha ibintu byo kugira inzigo abantu bagirira ishara abandi ngo nakamama wanje ngo byavyana vyiwe ngo byose ko byamenye ngo bindi ngo byagiye mu Faransa ngo ntabara ngo nibindi mbara byo ngo bikaba bibiyomogi donc kamagira inzigo kuryamana inzigo y'ivyo abandi iterambere ry'abandi ni bibi nezego ivy'abandi uzugendeze ngo yomwe neco yateye imbere ikindi ni mu cyumba harimo induru abantu benshi bakunda kuryama kwazamba aciye yugurira radio kwita y'umuziki navyo nibindi abikunda gushikira abantu bakunda kunywa ivyayi hari ibintu bishye babarononye mu bwonko ku buryo iki induru ari munezero kandi ubwonko bunezerwa iyo hatuje niho bupanga niho businzira ahantu batekanye niho butegura ivyejo niho bukura mu bucafu ko nabwo baba bari ku kazi niko kuzana yindi nduru kuko cituma bugira tandase yo kumviriza akazi kabije ubu buzutangura ruhutse tutafe kandi n'umuntu ugize gute utaruhutse ikindi ni icumba kiri mu muco mwinshi nk'uyu muco uyu no gukoresha bisubira ko umuntu yagiye kuryama bisaba ko kwiye kuzimya naco gituma amatara yo muri chambre akwiye kuba ari ya rouge niko abadokiteri bahanuye canke ya bleu niyo matara meze yo muri chambre saho kucara ngo usomere muri chambre saho kucara ngo utangure kuza urishira ku matelefone oya no kuruhuka zimya telefone ishire kure y'imetero zibiri zimya amatara canke nabara tundi kuri kurarondera amapinjama n'ibiki atitara rya bleu habe hateka ikindi kandi kirazira ko icumba kibamwo ahantu mego ni stock ugasanga umuntu ibintu byose nivyo yazana hari imiceri hari ubufu hari bisigura ko bisaba kugurura n'amadirisha urumva bica byinjana kugira ngo kazi kajya kaga oxygene katuma umuntu aryama neza kubera umubiri wacu urakeneye oxygene n'amaso kugira ngo atembere neza noneho uheme neza vyansaho hari umuti ndawushiraho sinogira ntabushizeko abantu bakunda kuba kumbura ushobora kuba ufite icyumba gito ugasanga byose inkono ibiki byose uhemeramo ni ngombwa ko bibikwa ngaho abashakashatsi byose bingaho abashakashatsi bavyo ko umuntu ntakajyame na rimwe ndafite igitunguru ugomba gufata igitunguru gitukura ukagihitamo hagati kubiri ukagishira mu ikeri rimwe igipande hajya hakase hera hari hejuru no mu rindi kero ukashira ikindi gitunguru nyene ikindi gipande ico rero igitunguru gisushoza uko kwega imicafu yose wa mwanda wose ya gazi carbonique yose ari guhema byose bishaje mu gitunguru mu mako yabi no ukaryama undi mana yaremye ibintu bidasanzwe igitunguru gifite imbaraga ni naco gituma bateka igitunguru kirazira ukati igitunguru kakibika igice kiba cyakweza imicafu yose kiba cyakweza imicafu yose buri imicafu gusa igitunguru giteze gitekere rimwe bari no bagiteka basakapfa mavuga ati ndakata kajya ko hejuru wakarobo ngenda kata cyane ndakura ho kaya gacafu ko oya muateka y'igitunguru bisibura ko ni mucafu nyengete ndani kirakwega sikaja gakushe ko hejuru oya igifite ubushobozi mana yagiye ubushobozi nico gituma umva mu bitabo byinshi igitunguru bakise ngo ni pharmacie muri make gifite mu bushobozi bwo kwega umucafu aho iri hose abantu humve gusa ko icyo gukora umusosi gusa nico gituma ubona umwana mutonya agwaye grippe ukati igitunguru ukagishira mu socks musikirenge umwana jaje ka grippe yahe irakwega umucafu gusa aho buri naco gituma ari gitunguru gifite ubushobozi bukomeye aho nabivuze ku bantu bafite icumba kimwe gitonyi atandi borika abikamo byose aho gatunguru kagure kagukorere iyo service yo gukura mu bucafu bwose noneho umere nk'uwajyanye mu cyumba kinini numva ko Imana igira ubuntu n'abakenera bita Imana ni nziza gose Imana iradukunda nuko rero muri make iyo niyo nyungu yo gusinzira urumva ko ari nyinshi ubuzima bwose niho bubitse kandi kugira ngo umuntu arambe nuko aba yarakurikije ayo mategeko yo kujya bituma rero ya maserera ashaje avuna umubiri ugasubira kugira itoto bya bibyimba ari n'abaganga nagiye numva bagenda bavuga ngo indwara zo gusara ugasanga gusara birakometse ngo kutaruhuka cyane gose umuntu arasara kiruka agasara kaja mwibarabara kikora ibyatsi cyangwa bikagenda ukundi cyangwa ari ibyimba yari umunyacubahira akomeye none ibyo byumba byo mu bwonko byishira kuki namara décorible yakomeje kubayo kubera umubiri ubitse ubucafu gihe kirekire ubyara indwara basa umuntu agiye gufata indege yibagiye passport par exemple umuntu ugasanga ahubwo agiye gufata metro yazanye imodoka ku kazi akaja gufata bisi yibagiye cyangwa afata bisi yibagiye byose ni ibibazo gusinzira tugomba gusinzira niko Imana yabivuze nzo kwama njyama nsinzira atacho kuko uhora hari amaguma kuba amahoro uhora guha amahoro kugira ngo uzubyukane umutuzo uzubyuke upanga neza uzubyuke yonse ubundi buzima bushasha ego murakoze cyane ego nawe
Nshuti namwe bakunzi marako muradukurikirana umukozi w'Imana yaje kudusobanura ikintu kijanye n'ikiruhuko atubye ibintu bidasanzwe nawe ahuri umve neza ko kiruhuko gikeneye ikiruhuko rero ni itegeko ni ibintu muri muntu wese akwiye gufata nka nkama adakwiye kwirengagiza adakwiye gufata ibintu yagiye bidusobanurira ngo ufata agakawa cyangwa ikindi kintu ahubwo ukwiye kumva ko ikiruhuko gikeneye igitiro igihe uryumvise menya neza ko usabwa kuruhuka kugira ngo ubwonko bwawe busubire ku gihe bushobora kwitegurira ivyejo rero tumire wacu arakoze cyane turamushimiye murakoze namwe twizera kandi ko ubukurikira uzotugendera udufashe dusobanure neza zino ngingo zikurikira ubona ko utubye ibintu bikomeye by'ukuri izi ngingo nazo zikurikira tubaza ko nazo zozidusobanurira kugira ngo buri muntu wese arushirize gutahura yego nzohaba Imana kuko ubushake bw'Imana murakoze cyane turabashimiye nshuti namwe bakunze muri mukomeje kudukurikirana amahoro y'Imana bane namwe murakoze